Iphupho lomuntu alifi esaphila. Okusho ukuthi-ke akufanele ulahle ithemba. Kufanele uhlale uhlele ethembeni ukuthi noma kunzima kanjani izinto ziyokhanya ngelinye ilanga. Kodwa-ke azisuki izinto zizikhanyele wena uhleli phansi. Dinga usukume nawe uyilwele yakhe impilo. Ukuqaqa izibopho eziboshiwe ngempilo yakho. Ngoba kwesinye isikhathi thothi izinto zibile nje kukhona lo muntu owaganga wabopha, especially abantu bomndeni. Abantu bomndeni khona abantu bomndeni esizalwa nabo abanenhliziyo ezimbi zokuvala izimpilo zabanye abantu, zokuthatha iziphiwo zabanye abantu, zokuthatha izinhlanhla zabanye abantu. Ikona konke ke lokho kufanele ukuthi ukusukumele mawumuntu ukulungise. Ungavumeli umuntu athathe owaphuma nake esifini sikama wakho. Ngoba wonke umuntu kukhona aphuma nake ekufumbethe. Njengoba siphuma sifumbethe nje, kukhona owaphuma ukufumbethe. Akekho umuntu waphuma efumbethe inhlupheko. Akekho umuntu waphuma efumbethe usizi. Kufanele ukulweleke lokho ngokwakho. Ukwazi ukuthi usukume uzama ukuthi ngayo yonke indlela, wenza ngayo yonke indlela ukuthi uqaqe, ubuyise zonke izinto zakho. Ungavumeli labantu abanenhliziyo ezimbi ukuthi bavale babophe impilo yakho. Sukuma ulwe. Ulwele ikusasa lakho. Ulwele ikusasa lezingane zakho.